Tekereza gato kuri iyi shusho uko umwuka mubi ukomeza gututumba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byahinduye isura mu buryo butunguranye cyane mu minsi mike ishize ku gitutu gikomeye cyane cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyeshyamba za AFC M23 zafashe umwanzuro udasanzwe wo gusubira inyuma zita ibirindiro bimwe na bimwe. Ariko se uku gusubira inyuma no gutsindwa no kugira ubwoba cyangwa nta mahera akomeye ya gisirikare? Kuki bahisemo kwerekeza mu gace ka Kamanyora gusa? Ese leta ya Kinshasa yaba yishimira intsinzi itabaho? Niba ushaka kumva ukuri kwimbitse ndetse n'isesengura rirambuye kuri iyi ntambara ikomeje gutera urujo mu karere, ntugira huge. Gumana nanjye kuko mu minota iri imbere tugiye kwinjira mu mizi y'iri siri intambwe ku yindi. Reka dutangire. Reka dusubire inyuma gato kugira ngo twumve neza ibi bintu ko byatangiye. Mu minsi yashize by'umwihariko ku matariki ya 9, 10 na 11 zo ku kwezi kwa gatanu muri mwaka turimo 2026 twabonye igikorwa kidasanzwe. Inyeshyamba za AFC M23 zafashe icyemezo ku giti cyazo zidategetswe n'amasasu y'ingabo za leta ziva mu kibaya cya Ruzizi ndetse no ku dusozi tugikikije. Izi ngabo zafashe umwanzuro wo kwimurira ibirindiro byazo byose mu gace ka Kamanyora. Kamanyora ni agace gaherereye mu birometero 75 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira ni uwa kabiri mu bunini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ukaba ari nawo izi nyeshyamba zari zarafashe mu gihe gito cyane mu kwezi k'Ukuboza ku mwaka ushize 2025. Ariko se nshuti bakozi bacu, kuki ari ibirometero 75 neza? Ibi ntabwo ari impanuka na gato. Iyi ntera y'ibirometero 75 niyo neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye izi nyeshyamba ko zigomba gusubira inyuma zikava muri ibyo birometero. Ifatwa rero ry'umujyi wa Uvira ryarabaye nko gukoza isoni cyangwa gukozwe isoni gukomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki se Amerika yibonye nk'iyakozwe n'isoni? Kuko icyo gihe Washington yari imaze guhuza leta ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda mu masezerano y'amahoro akomeye. U Rwanda ruzwiho kandi rushinjwa kuba rwari inyuma y'izi nyeshyamba. Kumva rero ko M23 izifata umujyi ukomeye nka Uvira nyuma y'ayo masezerano yo muri Amerika byabaye igisebo gikomeye ku rwego rwa diplomasi mpuzamahanga. Kabiri nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kurakara cyane zifatiye u Rwanda ibihano, yaba bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. None ubu nyuma y'amezi 5 gusa ibyo bibaye, AFC M23 yongeye gusubira inyuma, isubira i Kamanyora. Ibirindiro byayo bya mbere yari yarafashe kuva umujyi wa Bukavu wafatwa no kuvuga wajya amaboko yayo mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2025. Aha rero umuntu wese wumva aya makuru ashobora kwibaza ati kuki bahisemo gusubira inyuma ubu ngubu? Impamvu nyamukuru yihishe inyuma y'ibi byose ni ibihano bya Amerika biremereye. Uko guhindura ibirindiro ku nyeshyamba ntabwo ari ibintu byatunguranye mu isesengura rya politike. Igitutu cya Amerika giherutse kuzamuka cyane ku kigero cyo hejuru, by'umwihariko kigambiriye u Rwanda. Turebye nko mu kwezi kwa gatatu gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umwanzuro utarumenyerewe wo gufatira ibihano abasirikare bakuru benshi mu Rwanda ndetse bitagarukiye aho bafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Iyi ni inshuro ya mbere mu mateka ibintu nk'ibi bibaye, kandi byatangiye kugira ingaruka zigaragara kuri leta ya Kigali. Nk'uko amakuru dukura ku rubuga ruzwi cyane mu isesengura ry'amakuru ya Afurika rwitwa Africa Intelligence abivuga, urugendo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagombaga kugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasubitswe mu buryo butunguranye. Ibi byabaye kubera umwuka mubi ndetse n'amakimbirane ari hagati y'igihugu cye ndetse na leta ya Amerika iyobowe na Donald Trump muri iki gihe. Mu minsi ishize kandi kugira ngo twumve uburemere bw'ibyo bihano, Perezida Kagame ubwe yiyemereye ko ibi bihano bya Amerika bitangiye kubabaza.
ariko nanone mu ijwi ryumvikanamo gushikama yakomeje gushimangira ko atazahindura umurongo we n'icyerekezo cye ku bibazo ndetse n'umutekano muke urikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka noneho turebe bijyanye n'icyo twakwita mu cyongereza good faith cyangwa ubushake bwiza. Kubera icyo gitutu cyose twavuze haruguru, gusubira inyuma kwa AFC M23 ni ikimenyetso izi nyeshyamba zishaka gutanga, zerekana ko nazo zifite ubushake bwo gushaka amahoro no gukemura ibibazo mu nzira ya diplomasi. Zahisemo kuba zakina ubwazo nk'abanyeshuri bitonda cyangwa bumva. Nyuma y'ibiganiro bitanagenze neza byabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi hagati ya na leta ya Kongo, ngira ngo murabyibuka neza ibyabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi i Montreux, byari byitezwe rero ko hazabaho ihagarikwa ry'imirwano, icyo twita CCLF, ndetse hagashyirwaho n'itsinda ryo kugenzura iryo hagarikwa, hakiyongeraho n'irekurwa ry'imfungwa nk'uko byari byemeranyijwe mu masezerano y'i Montreux. Ariko nk'uko tubizi ayo masezerano yarapfuye. Ibyo byose ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa kandi imirwano ntiyigeze hagarara ku rugamba na gato. Intara ya Kivu y'Amajyepfo niyo ikomeje kuba isibaniro y'ingenzi ry'iyi ntambara. Ikizi nyeshyamba zikora ubu rero ni ugusigira urugamba no kureka kwiyenza kugira ngo babone amakosa y'umutwe wa Wazalendo, FARDC, FDLR ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo. Wazalendo ni mitwe y'abaturage yitwaje intwaro ifasha igisirikare cya leta FARDC. Uburyo rero bwatumye inyeshyamba za M23 zishobora kwiyerekana ku rwego mpuzamahanga nk'izubahisha amasezerano yo guhagarika imirwano mu buryo bugaragara, zikagaragaza ubushake bwiza. Ubu kandi buri munsi urugaga rwa AFC M23 cyangwa ihuriro AFC M23 risigaye ryirirwa ryandika ryamagana ibitero rigabwaho na Wazalendo ndetse n'ibitero by'indege zitagira abapilote, drones zoherezwa n'abasirikare ba Kongo bafatanyije n'abacanshuro twabagejeho baturutse muri Amerika Latine, bakaba baranarwanye mu ntambara zo muri Ukraine. Ibitero rero biba kenshi byibasiye agace gatuwe n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge kitwa Minembwe. Uku kubikora gutya ni ukugira ngo M23 yereke isi ko irimo kwirwanaho gusa. None se reka twibaze, kuki Kamanyura uyu mujyi uvuze iki ku ikarita y'urugamba? Nubwo twavuze ko gusubira inyuma ari karingaruka y'igitutu cya Amerika, mu by'ukuri ku rwego rwa gisirikare n'amayeri y'urugamba, ibyo twita tactique militaire, nta kintu kinini byahinduye ku mbaraga izi nyeshyamba zifite. Agace ka Kamanyura si ahantu bapfuye guhitamo gusa gutyo. Umujyi wa Kamanyura uherereye neza ku mupaka uhuza ibihugu bitatu bikomeye muri uyu mukino: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ibi bituma Kamanyura iba urufunguzo rw'ingenzi ku muntu wese ushaka kwinjira mu kibaya cya Ruzizi ndetse no mu misozi miremire izwi nka Haut Plateau. Kuba rero Kamanyura yegereye umupaka w'u Rwanda bituma inyeshyamba zibona ubufasha bwose bwa gisirikare zikeneye mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Zibona ibiribwa, intwaro zikomeye ndetse n'abasirikare bo kongeramo imbaraga baturutse Kigali nta nkomyi nk'uko bitangazwa n'amaraporo agiye atandukanye ashinja leta y'u Rwanda gushyigikira M23. Ikindi kandi cy'ingenzi, Kamanyura ikora nka bariyeri ikomeye cyane yo kurinda umujyi wa Bukavu wamaze gufatwa na M23. Iri kurinda Bukavu by'umwihariko ku bitero byaturuka ku gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Kandi ibirenze ibyo, kuba M23 iherereye Kamanyura biha amahirwe yo kwitegura neza ku buryo yaba yiteguye gutabara isaha n'isaha mu misozi miremire mu gihe umutekano w'abaturage b'abanyamurenge waba wongeye kujya mu kaga cyangwa bagahohoterwa. Urumva rero ko uyu mwanzuro udasanzwe. Ikindi tutakwibagirwa ni uko kuba bari kuri uyu mupaka wa Kamanyura byagora cyane abashaka gutera u Rwanda baturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko aho haba harinzwe na AFC M23.
Ku ruhande rero rundi dushyize ijisho ku murwa mukuru wa Kongo, leta ya Kinshasa yo irabibona ukundi. Leta ya Kongo ifata uku gusubira inyuma kunyeshyamba nko kwikubita inki kwazo, ndetse bakabifata nk'intsinzi ikomeye y'uburyo bwabo bwa diplomasi, uburyo bushingiye gusa ku gitutu cy'igihugu cya Amerika. Reka tubibutse ko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize 2025 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari cyokeje igitutu gikomeye cyane AFC M23 kugeza ubwo inyeshyamba zivuye mu gace gakize ku mabuye y'agaciro ka Walikale. Icyo gihe ntibyari ukubera urukundo rwa Kongo gusa, ahubwo byakozwe hanini kugira ngo Amerika irinde umutekano w'ikirombe gikomeye cya Alpha Mine. Ikirombe icyo gihe cyari gifitwemo imigabane minini cyangwa myinshi cyane n'abashoramari b'Abanyamerika ndetse n'Abanyakanada. Hanyuma mu kwezi k'Ukuboza k'uwo mwaka wa 2025 Amerika yongeye kugira uruhare mu kubohoza umujyi wa Uvira. Ubu rero muri uku kwezi kwa gatanu 2026 igitutu cya Amerika cyongeye gusunika AFC M23 isubira muri Kamanyura, aho yari iri imbere yuko itangira kugaba ibitero kuri Uvira. Nubwo ubutaka leta ya Kongo yisubije ari buto cyane ugendeye ku bunini bw'igihugu, biba bihagije kugira ngo Kinshasa yigambe iyo ntsinzi, yishimire ibyagezweho muri diplomasi, kuri radio no kuri televiziyo. Ibi byose ikabikora kugira ngo ihumye amaso abaturage bayo, ihishe intsinzwi yayo, intsinzwi zikomeye imaze kugira ku rugamba rwa gisirikare, kuko igisirikare cyayo gikomeje kugaragaza intege nke imbere y'abakomando ba M23. Ese ibi urabivuga iki? Gusubira ikamanyura ni igikorwa kigamije guhinyeshyamba amahirwe yo gushaka umwanya no kugura igihe cyazo. Ibi bituma M23 ihunga ikindi cyiciro gishya cy'ibihano bikomeye cyari kuza fatirwa, cyangwa ibihano byashoboraga kuba bikomeye byafatirwa igihugu cy'u Rwanda bashinja gushyigikira M23. Muri iki gihe cyose intambara ivugirwa mu bitangazamakuru, ariko ku rugamba yarahagaze mo gato, aho ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC M23 rigaragaza ko rikomeje gukora akazi katoroshye ko gutanga imyitozo ikomeye ku bayobozi bayo, ndetse no kwinjiza abarwanyi bashya binjira mu mutwe w'igisirikare muri M23 mu bice byose M23 igenzura, kugira ngo bakomeze kwerekana rero ishusho nziza y'amahoro mu maso y'amahanga. Intambwe ikurikira ishobora kuzaba ivanwa ry'umubare runaka w'ingabo bavuga kariza u Rwanda ngo ziri ku butaka bwa Kongo zisubira iwabo. Izi ngabo z'u Rwanda zizwiho kuba ngo zarinjiye muri Kongo mu rwego rw'icyo u Rwanda rwita ingamba zo kwirwanaho no kwicungira umutekano, cyangwa defensive measures. Kuvana izi ngabo rero muri Kongo nabyo byarushaho guha inyeshyamba igihe kinini cyo kwisuganya, ndetse bikagabanya amagambo ku Rwanda. Mu gihe ibi byose biri kuba, Kinshasa yo ifite gusa iriya turufu imwe rukumbi ya diplomasi mu ntoki zayo. Irakomeza gukora ibishoboka byose ngo yemeze Amerika, yemeze Washington kongera ndetse no gukaza ibihano ku Rwanda. By'umwihariko kugeza ubu amakuru avuga ko hari n'umushinga w'itegeko wateguwe n'umudepite wo mu ishyaka ry'abademokrate muri Amerika ushaka gushyiraho ibihano bikomeye kuruta ibyabanje, bizareba umuntu wese cyangwa igihugu cyose kizabangamira amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mushinga w'itegeko mu buryo bweruye wibasiye by'umwihariko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'intego ya mbere, uvuga ngo target niwe bagomba kwibasira. Ariko se mu gihe byose by'amategeko bitarashyirwa mu bikorwa, urugamba rwifashe rute kugeza ubu? Intambara irasa n'iyahagaze cyangwa nkaho yafashwe na barafu.
nta mpinduka nini ziri ku rugamba kandi inyeshyamba za AFC M23 ntizigaragaza na gato ko ziteguye cyangwa zifite ubwoba bwatuma zirekura cyangwa ngo zive mu gace ka Kamanyura, kuko ako gace ari ryo banga rikomeye rituma zikomeza kugenzura umujyi w'ingenzi n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Nshuti bakunzi bacu rero, nk'uko tubagejejeho iyi nkuru yose, reka dusoze. Ese mwe mukurikirana aya makuru umunsi ku munsi, mwumva ibi byose tubagezaho, murabibona ite? Muduhe ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment section down below, no kuvuga hagenewe gutanga ibitekerezo, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ntiwibagirwe gukanda like niba utarayikanda ikande, ndetse na subscribe kugira ngo ukomeze ubona amakuru yose 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.